Misy miresaka hoe ady boko, misy tena hoe boka izy io ady ndraiky foko. Izy koa olo araiky fotsy miady, le olo volona zegny tia ady satria tsisy namana miady izy, atsika tsy miady dia tsisy edy ady boko. Abakeo foko Madagasikara eto efa 20 valopolo izy nanakata l'école tany nefa fa misy vahiny lasa gasy aby ivelany mipetraka eto mbola foko eto ka gnano aby boko tsika eto misy 20 ady isan-karazany azovy agnampy azovy tsisy ady zegny fa mety ho ady tsaranga tsy fitoviany tsaranga no mandeha agnatin'ny eritreritry mitsiraikiraiky satria izy io resaka fédéralisme io karaha olo araiky manana ray aman-dreny miteraka tsôta. Ireo tsôta io malahelo tsy fiteny taona hitarominy ray aman-dreny tao volony fait nicolage manaovana dépense maro samihafa feno malabiny 10 taona akory izy koa mba mangataka ilay zanaka hoe ababa aniky zay ndeha melotegna zangana manangy fa zegny tsy midika anareo tsy ho aman-dreny koy ka ilay olo mangataka amelotegna mangataka tanimary itsabony midika zegny miady baba sa miady lalahy midika fa mavelotegna arehareha fianakaviana. Izy koa izanaka tsôta io samy manandraha ray aman-drenitsika boka Madagasikara rehareha Madagasikara zanaka androvy zanaka gasy manjary Diego manjary Tabataba manjary Tanarivo manjary Tanarantso manjary Majunga manjary Toliara tsy zegny zava-misy raha tay alohan'ny fahaleovantegna jusque nazy fahaleovantegna arabika mitrôtro zegny zava-misy le ambany ny agnabo zegny zegny tsy fidiany saranga ka raha misy itsy atsika raha hitaky fampandrosoana amin'ny alalan'ny rafitry no hita fa tsy naomby fa tsy resaka olo tsy resaka fiaviana tsy resaka foko misy nampandroso fa ny rafitry zay napetraka teto no tsy naomby ka iarahantsika mitaky ny teny fady dia hoe agnatantsika ny fédéralisme fady aminakazy azovy tompo atsika ndraiky andeha agnaty mitaky atsika ny famitrahana izegny eto Madagasikara fa nisy hatramin'izay izy io mety maro baka ny zazavao na kalavolo limaoto agnatin'ny politiky zay koa ivolana ny antika raha magnano goaka fa tsy anjara mivolana za satria efa hela ny takiana izy tia nandalo etape maro fa tsy nampianareo tsy naomby ny anty za mahitanareo nampianareo mety aomby amin'izay le fitakiana raha mifahabola io asika jiaby miaraka ny ampaomby izy sahely ay manao mavoaka nagnano zahay 91 nagnano 2002 nagnano totraty tsy naomby io zany naro ny efa lasa korazina namana io ohatrany fa vitsivitsy ny akangasinanambolana tamizay an'izay fa kosa tsy mijano mahitana anazy ty mbala hoe matoa antena tsara nahazo planton tam asa-panjakana tsy raha tsisy diplôme mbala vita université karaha eo ministre jiaby io fa nitaky fédéralisme tsy mahazo miasa fanjakana unitaire izy lera fédéral mitsanga donc mbala sy ministère tena digo aty hitako sy tsapako fa intéressé aby olo jiaby amin'ilay resaka fédéralisme malgré tout izay iarahako mana amin'ny madame Pati mbala tsy lalipaka agny amin'ny fototra agny le tena FDP finosiny le fédéralisme tsy fampiaizantsika tsy satria mety anjary hafahafa be fa ny ataontsika zegny mieux vaut tard que jamais ndao azy mbanivozeo itsika nahay fa iamba Victor no coordonnateur-ny
fédéralisme entin'osy be ampiatsika izy ataontsika izy mba ampifafy izay hevitry ny fédéralisme zay magnela ny préfecture an'osy be zegny hevitry tokony mety ho an'izay manana conviction idirako am'le conviction sa réaction sarotry be amiko manokana ny ahafantatra ny conviction tsiraikaraiky satria mbola tsy manana conviction maître atsika fa ny fihetsiky ivelany no nahafalifaly fa hitako fa misy conviction tsika raha ohatra ka samby ametraka an'izay fédéralisme mialako fondo mialako sareo vito raha ameny an'ity tantara ty zao teto Madagasikara mbola tsisy président de république na nampingavana ametraka an'ity fédéralisme ity na araiky depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc fa milasa fa lasa mety misy antony lehibe izay volazalaza vazaha sa misy antokony gasy sa manery ro tsy nampitano izy mivolona ve tsika fa tsy tia taminazy gny président abrika na mena atrany ny atao hoe centralisme à outrance izay nanapotry firenena ty jusqu'à aujourd'hui itsikitsika tsy mamily fo ora na ino amizay am'izoti misy question ty na ino am'izoti anareo zao le tegna hoe taky ny fédéralisme na ino natao fédéralisme fa tsy natao hoe décentralisation effective tsy natao hoe province autonome mety misy mahamary azy fa anao ka manaty karahan'olo matity na mitaky rahan'olo matity anao ty azo dimy mitakia folo izy mijotso avy amin'ny dimy takinao zegny arangaranga amin'ny fédéralisme tsisy aratsy azy izy koa azo le fédéralisme arabasoa rahaba tsara raha misy adivaritra satria Madagasikara ty hoe firenena raiky fa misy adivaritra hoe raha izegny ataotsika alohany le province autonome idirako amizakiny ilay fametraha fédéralisme tsy manakivy itena tiako placenaka tsy mipetraka teto fa tario mahaloaka hevitrinaka teko aboka fa zatra mitaky fa eto aloha boka le hevitry ny fametrahana fédéralisme amin'ny endriny zao tia tsy manakivy fa tsy le mpitona amin'ny fanavozana na amin'ny fivoarana tsy ako anaranao zao ty no ivolana amitsika fa agnany fédéralisme atsika mbala kely foloana zao fa atsika no ivolana amindreo fa agnany fédéralisme atsika satria io na ijo na irakoto izy koa mbala ambela ny fitondrana izy maintsy mafana fo misy conviction ametraka an'izao agnatin'ny cercle ny fitondrana amin'ny rafitra unitaire io si possible izay magnano président république io na président de transition io volan'izay ka ny ametrahantsika fédéralisme dia tokony misy cercle vaovao iseho io satria anao koa misy vodimanga raiky tokotaninao io tsy dia tianao loatra ny voeny nefa izy leky mety hohaninao akely pour le moment ombotanao ve sa anao ampianatra anao tsy haika aby io itsabo manga vaovao tsaratsara hoaniny manapampoanao manga raiky teko togava miala tsy ndava fanasavana ty tiako azo olo jiaby ny tiako togava nanomboky tamin'ny 2002 jusqu'à amin'ny andro amitsasika zao tia tsisy lalam-panorenana ara-dalàna idirosika zao ty ara-bala lalam-panorenana PRP amitsako zao ty indesitsika iampita amin'ny fédéralisme kely finoana zao satria lalam-panorenana illégaly ino mampa illégalisme président tsy voafidy bahoaka tsy mahazo magnano référendum
ça a été en 2010. Natao, ici, dans la pandémie, transition dans le référendum. Dizendo, na minha certa dessa Pirenena, se a Dalana e a Constituição e a deputação federalista. Tudo que eu também julgo, tudo que eu estou falando política, vai maravilha, a cultura, a província, a distrito, a presidência, e a dúvida terra, os autos legais de atuim, a nível Constituição legal. E na Constituição legal? Constituição legal, de Constituição, ils avaient référendum pour l'organisation du président, il y a mandé de la Siaka, la PISI, province autonome. Il y a la transition de 2 ans et tout, il y a la Siaka, il y a la politique qui tourne, élection présidentielle, les présidents de l'Union, après la transition, nous, en un référendum, en piscine, les actes que vous voulez ajouter une constitution fédérale. En zéro légal, il reste Pyrénées, ni tout le monde. Mais tout ce qui est comme une vie, là, voilà, absolument. Moi, pour qui c'est la serre. Mais la directeur de la Dieu, comme il choisit le détour, le frère, ça a donc pour directeur de la Dieu, Sabe estamos ali na Lalaka e fazer um aluno e simtuvo. E porque ele está de árvore, a um futuro de ser então, como esse débat contraditório, as alunas nem que ele tinha que a música que a gente foi jogar, meti essa toca vai pro se caiu, fa chegamos aí, sendo que mano filou Tsara ni pawe federalisme. Ara tele mawe funo pa tsara do federalisme, mala misi ni pa mat ki zeli tseli ko mo mat kenzi. Ka gudo gulu le pa dia yu kara zara tanga va gudu zeto kli ala ko amana fo bela ici. Ka manu kunya atskalo sube amatno amba victor a mettre structure en faculté, ils avaient commis au CRN, cercle de la Fondation de Moussibé, ils avaient un ils partent sur le texte de faculté, en commis de la raquette, il y a un arrondissement, il y a une commune, ils avaient le voulu nièvre, il y a le Moussibé, qu'est-ce qu'ils avaient, draft de la pédagogie, la haute miss, mais concertation nationale. A conditionner son WIS.